Začela sem tako, sem nikaj ne znala, ne. Koruzo pa to sem poznala, ampak vse od osnove količkov. Najprej smo se učili količke delati in da si to obvladal, kaj je šlo fajn, smo delali gobice. Dolgo smo že to delali, ne, pa če že nekaj znaš, kaj delaš, te najlinde se tudi vidi, kaj imaš nekše priznanja, nekše papir, kaj ti si za to napravljeni, kaj lejko delaš, ne. Karkoli ideš nekam pa vidiš, je to pa si misli, kaj je to kakše s Kitajsko, ne, to je moj papir, to je moj izdelek, tako se zna, kaj je, ne. Drugače zabalavca ne znala, če se ne mogla nikam tak, ne, zdaj pa, če imam izdelek, pa pitajo, imaš kaj papir, kaj je tvoje, ne, in tem je to za dokaz.